Kumbasispa prapulai ngot kilong kemi ne kelengishnong ke distrik Ribhoi haka kat arterik Urisau arhajar arpulai kiyo ya kejing itu ke bekerpang halor kejing pentebit ya kejing penmi iki asyar ke bobunjat harian baketrat horticulture lambat ketenat food processing ke Sorkar Jela kala IT ya ki certificate harian kila pendap ya kejing ai jing hikai ke besibnai kabala penyat da ke Meglai State Skills Development Society. Lengba kening program ai jihikai kilong kemia kumno bandang penjenai kerukom syat asyar bat kejing pentibet aswa bandie sykiyo kihat namar kejing bananam ki asyar hagari na kening kathan kabelong ru sibenta ban ailat ya kejing sengkam sengjam kilong kemia bat ban penbet penbiang eldia mendiang hala kejong ki kejat lengba kening kakam hagani ke program haga bela penkup buro mi kilong kemia haga tenat district Horticulture Office lawan Malaysian batalang do bak Meral Bon Siem UMLA Kanong Po Kumu Kongsan haga jing don rangkat ubak Makbul El Suyam Officer on Special Duty ke Food Processing ikong BM Umlong Joint Director ke Tenat Kerap Karyang ikong FN Sun District Horticulture Officer ikong E Karbudan Program Manager ke Meghalaya State Skills Development Society bat kiwe-kiwe Uba Androni Lengkoi Ubadeu Technical Associate ke Food Processing uli tu hagajing keren gejong u bak Sorkar Meghalaya keren gathong banang penyar ke yau di asyar bat ban kentiu kilong kemi hagan kam begini yang halaki jengki kejat bat ban yo jing mentoy dengan kam namarkum belasaki bahak than Ribhoi kadai kawai ni distrik babanana man penmi bonjat ki asyar Igi bala aman saki ne kejing don jigi dukan hasilan ter ke surok ba kumbeli iha ke snong nongpo dulong nar umling bat kiwe-kiwe Badai halor kini kebenta benakal yang ketenat kelasya mekani kalat ban penjanai ya ke rukom syat asyar bat ban penbiang ya ki kebedan kam bagi jing tho ekador tarik ke basna katarik ke bakut ke jing kedau ya ke FSSAI license number bat kiwe-kiwe habakran ne kini kesni ubak Meral Bon Siem ulai kublai bagi jing ero ketenat horticulture bat ke food processing ki belasya mekani kebenta Ulo ongru bakalong ke basisha bakayo asyar ke distrik kalong ke bahaya Hendrai la saki pat bagi ke kam don ya ke jingli ajanai habadi ke asyar kumta ke jingwan syakmat bagi kitnat ban hikai ke rugam penmi asyar bat bandi ki hak rukam ke bakam janai kalong ke ke ban kentiu shisha ki kenang bagi asyar bagi syat kinlong ki babet babiang bat ban kentiu ru ya kayo ke kot jangli ki breu Ula kentu ya bro kilong kemi ke balayo ke jing hikai bakin penun kam hok pada ke jing nang jing tip be kelayo na ke program ke balalong sibenai kenang bakan long ke jing mento yaki Katenat horticulture kelasa mi certificate ya bro kilong kemi ke baladap ban pendap ya ke program ai jing hikai rengkat bat kitiar kita ban penun kam haga bapin mi yaki asyar baper Paniyo ya ke jing senya bat kami ke training ya ke ba hi playo ke jing hikai kumno ban pedam kumno ban sna kumno ban upakat tercer bat kumno ban yang ni sikmat kumno ban biang ke level kumno ban don ka banyo itu ka certification mo jong ke FSSAI ni naga banta ban pentikna baki turis na keleng ke perthei ki ba yat leng ba ya ke surok lane wat ki snong ki thaur baki syania dia kamar ka bangi ki bumi kata ke jing temu jong ni training Bat ni sutu biang-biang ban sibit itu sayo ya ki certificate na try ai certificate ni certificate mar bila dep ni training ba kan long gejing mentoy na ka banta jung hi hap ban perkhat di lukai ki lok tham chingai hap di perkhat tham chingai wachar wa chet hi bam hi lele chno chet hi bam hi bha kendrai wadi hatukan lagi lok la kerling ke perthei hap sutu ni hap chi ki hap ban shania ya tu bamar Kung nusa dia tu acar, iwi gimar bro, iso nangka po ke food processing, directorate food processing matahari bohili bagi ibabun baik batung sotrun ke pasai mun nak por sa por, bat kidan katukan ni ki snong kumha mau pro kumha nong khara kiladon ki processing unit, bawi apa pambir kinang kersang nak mata pen urlong no ikut, kani ke peditang nak mata sotrun Bakin sina ya ki umso dan ki jam baper na ka sotrun bat bandon ki level ki babiang bat bandi haki dukan dan ban supply se ki jakar kan long ni junto tenamar kata haba biwan haki training ki bakum kini wadam sim bakan long tang ka jingwan ban pendek hukum ban yo serkit kata de ka bakong san hatu bun ki perlok SG jung ide o bala kre ki la horticulture ya chule pendek hukum ni kita
Di chula la chiju la pep la chisi asni pep chimkiar ni. De kejing kwa ka chung i kalong bait ba day ban pentikna ba pin pendep ya gi training. Adin la dep training belajo ka certificate. Pendan kam hop ya ka tu sap ka bil hikai. Kiba ringap hani pa RRTC kila ju hikai ben ringap. Sen pring ju pir la ek beli training. Labun bahagi wa im dang tu. Magini kejing hikai kila hikai gi kandi gede ka peliang cha. Jadi ke peliang ca ke cumpi ke cumpi. Kaba ngiyeng lagi jom kejan. Ni penmi ke asyar, ni penmi ke sok, ni penmi ke jimbang ke beper. Nak ke bentah ban kersan hayeng hasam.